urazi gushaka guhura n'umuntu uri kurarira afise ingabire yo kuvuga neza cyangwa gutweza bya bintu byawe byose wamutwara akamuhindura ubusa akakubwira ibizizigiro bizima akagutwenza ukumva uranezerewe. Yo mana uyu muntu se hari umuntu naho aranje gufasha akambwira ngo none turarane ndarara hano wawe ngo none ngwiri hano ngo zanezerwa ngo ngumva ngo mukaruhuka ngo nta ngabi hari impano yaravuze Salomo ngo nakabunye igiciro kinini ngo mu maso y'uhawe wahaja hose bagira ikiganza cyiza. Ndakwifurije ngo impano yawe ibere umugisha abandi. Impano Imana yago ndamukiriza ukwegera umubwire ngo impano yawe ibere umugisha abandi. Impano yawe ingabire yawe ibere umugisha abandi bagira umugisha kubwiyo mpano. Ahubwo fiancé nimu bafata mukabajana iwanyu mureke kukwamiriza mutaramenya makuru kurumva kwize apana ngo Karumeli yabimenya gukundana naka ataranakwemerera ahubwo kubera gusa agusohokanye hariya muri nani hariya mukabare ko mukanyosha akujanye na he kwa byisi uragiye kera ngo ubwiye abantu bose ngo urakundana n'umuntu akujanye kwa byisi. Zigama cyangwa kuri stat kuri profile kera urakuze kuri profile kera urandike amajambo oya yewe aba connection Imana yaguhaye tuzuyereka abandi ahubwo uzufukama aho abantu batabona ngaha ni mushire kuri profile muzambwira ko izo mara 2026 amakuru nayo tuzamuresa boko. Haleluya yara masimya kingahe abi wabo bari baragwashije byaranze ariko umyaka 38 ariko gitondo kimwe ngo Yesu arahanyura. Ndakwifurije ngo Yesu anyuri wanyu, Yesu anyura kuri cya kibazo cyawe. Semeni amen. Aramwira ikorera kirago cyawe ndikorera nta marayika ndikorera ndace mu ruzi oyaye shefu yaje ikorera ikirago cyawe ikorera ikira Yesu ahanyuze. Haleluya ayine yara mazimya kingahe agize gufundira mu buri igitondo kimwe ngo Petero arahanyura aramubwira ngo yine yawe ndakwifurije guhura n'umuntu mumaro. Dusome mu gitabo cy'abami ba kabiri mwe muraraba mu bami ba kabiri kugira ngo tunze gushima mwahabonye umusomyi wacu zo bari hafi. Igitabo cya kabiri cy'abami igice cya 5 turasomamwe imirongo 4 umurongo wa mbere no kweza kuwa 4 gusa turaza gusubira ahandi nka 3 kabiri hama tuvuga ijambo ry'ukwezi rivuga ngo ukwezi ko guhura n'umuntu warukeneye mu buzima bwawe. Ni teme dufite riravuga ngo ukwezi ko guhura n'umuntu warukeneye mu buzima bwawe. Igitabo cy'abami mwahabonye se 5 igice cya 5 umurongo wa mbere. Nawe wicaye hano tuwumva siho waruri 5 umurongo wa mbere. Kashima Imana ku bintu bibiri. Nibaza ko mwahageze maze munumvirize rero. Ndashima Imana kubwuriya mama ndashima Imana kubgawe kuko iminsi yose duheje amateraniro yankwega akambwira ngo mfite ikibazo cy'umwana atamvugisha none ndambikaho ikiganza iconnection isubire kandi isi kabikora iminsi yose uko ankwezi navuga Mana uyu mwana ntaramuhamagara kandi uko ankwezi uyu mwana ntaramuhamagara kandi ikintu cyanejeje cyane nuko atamuhamagaye yagize gutya amabona arinjiye. Iki kintu cyanejeje cyane tiya telefone ahubwo yaraje aradodora kandi yamuhamagara ngo ndaje amusanga yariko hate ibitoki si ibitoki yavuze ngo ariko arahwata ibitoki yuguruye abona umukobwa we yarinjiye. Nakuyemo ikintu kimwe bavandimwe gusenga nta kimana itazaguha ni wasenga. Amasengesho yawe mama niyo yatumye wa mugenzi wiwe agenda akamenya ikibazo kiri mu rugo cya kibazo Imana igakora igitangaza. Imana ibahezo umugisha. Ejo twicaye hano mu masengesho Pasiteri Atanazi yaranyandikiye message arambwira ngo
arambwira message yari Ngozi yansengera, arambwira ngo senga cyane arifuye nabonye y'abadayimoni. Ndafata iyo message ndayirungika muhira, hari ikindi gishaniro kibaho mu mwenyegeze, turanyegeza turasenga, ndabatahashe twese twaranezerewe hano no kuri eglise. Ndabuzuka gusenga amasaha yanje nsanzwe nsengeraho, ndasengera mu nzu, nsengera hanze, ndaheza mpeshe gusenga, ndatangira kurungika ijambo ry'umunsi. Ndangije turi kumwe na madame arambwira ngo ibaragiye kuryama ararushe, ndamubwira genda je ndaje. Mpagurutse, ikintu cyabaye naje kugeza ubu nyine sinagisobanukirwa neza ikintu cyambayeho mu ijoro. Naranyereye muri saro mwewe, nta mazi yari muri saro, nta mazi yari ku makaro, nta mazi nigeze mbona, kandi narako ndahasengera ndiko ndahagendagenda, ntayo nigeze mbona. Mugabo mpagurutse mfite telefone n'ibitabo ndengeje gutya, sinamenye ukuntu byagenze. Rero ngwira ukuguru kugwaye, kugira ngo mve aho nshike mu cyumba cyabaye kibazo. Madame aramubwira niki kubayeko, ndamubwira ni ikintu kigoye cyane kuvuga, reka dusenge. Turasenga, tuzinduka dusenga, ndaza hano kare ndabwira abasenzi turasenga. Ico kidayimoni cyatsinzwe. Uko nyine ifuegiwe ukuguru kuguru kabisa, byangoye kugenda, byangoye natuye, byakomeye, kandi apana ku murundi, apana kwivi, ku kirenge. Mwumva namwe iyo accident ku kirenge, afite kubera ikirenge canje kiriko ikindi bashizeho hafi aho, ariko ndashima yafashe ubusa kunyerera mu nzu, kandi ntumenye ngene ibintu bigenze. Ahantu nariko ndasengera ndiko ndazunguruka ngenda n'amaguru, ikintu ukuntu nahaguye, nari ndyamye ku ntebe msutse ngiye, ndabura naje kibaye, ariko Satani yaratsinzwe. Bavandimwe, turafite ijambo rikomeye. Haleluya. Ndabifurije guhura n'umuntu. Haleluya. Mu buzima bwacu bwa minsi yose, umuntu arakeneye umuntu. Mumbabarire abantu bafite kuja kuraba abandi, mwihangane imiruti ngahe nzobampesheje. Ndabifurije guhura n'umuntu mu buzima. Haleluya. Ndababwira abantu bane tugomba guhura nabo, ariko mbere yuko mbabwira, reka dusome icyo gisomwa. Somwa muko havuga gute? Akiza Namani mibembe. Namani umukuru w'ingabo z'umwami w'Isiriya yari atonye kuri shebuja, kandi yari umunyacubahiro, kuko ari we Uhoraho yaha intsinzi, bigatuma Abasiriya banesha. Yari umuhizi w'inkomezi, ariko yari umunyamibembe. Bavuze icubahiro cye, semeni amen. Bavuga ubuhizi bwe, bavuga ukundi yanesha. Ego. Ntimwumva ngene babivuze, ariko barangirije ku kafrazi kavuga ngo ariko yari iki? Umunyamibembe. Haleluya. Amen. Naho yatsinda, naho yarameze gutyo, naho yafite cyubahiro, ariko yari umunyamibembe. Umurongo wa 2. Kandi Abasiriya bari baragiye kunyaga ibitero. Muri uko kunyaga bafata mpiri umwigeme mutoya mu gihugu c'Abisirayeli. Araheza abincorekeye mu Kanamani. Bukeye abarira inabuja ati, icompa databuja akaja kuvugishwa n'Imana Abisamariya, yomukiza iyo mibembe yiwe. Nuko Namani aja kubarira shebuja ati, umwigeme yavuye mu gihugu c'Abisirayeli yavuze ukunuko. Amen. Barabandaniza muhira. Umukobwa w'inyagano atarazwi, bari bafashe iki? Inyagano, murumva inyagano? Inyagano ntabwo ari impunzi, yari mutoya muri Isirayeli, kandi yari muto. Kari agakobwa bari bazanye ukaze gufasha uyu mugore w'umunyacubahiro, kamumesurire, kamufashiriza abana. Ariko kano gakobwa muzamuresa amaboko. Haleluya. Haleluya. Aka gakobwa niko katanze maherekezo kurinde kuri sebuja, abwira nyirabuja
aramubwira ngo mabuja naho databuja impuzu nyinshi Namani yakoze yambara impuzu nyinshi kugira ngo abantu ntibabibone. Aramubwira ngo naho azikura narabibonye neza ko arwaye, ariko ndagufitiye inkuru nziza, uyu mugabo yozi wacu, haleluya, akaje Samariya. Hari bavandimwe, ndakwifurije guhura n'umuntu akushaka kuorienta ikintu cyawe. Hari igihe ushaka guhura n'umuntu akakuorienta ikintu cyawe, akakubwira ngo iranze nuja hariya hariho umugisha wawe. Uyu mugobwa, uyu Namani ngo aragenda abwira patro wiwe, umwami w'isi, aramubwira ngo hari ubye mwana twatetse, urya mwana uri mu nzu yanje yambwiye gutya, hariho umuntu yo gukizyo mibembe, ngo aramwandikira urwandiko, yandikira umwami w'i Samariya. Gusa umwami w'i Samariya kubise ubwo rwandiko, aravuga ngo uyu muntu ndabaho iwacu, uyu muntu naho bakobwa kakubwiye uyu muntu ntabaho iwacu, ariko ngo Elisa arabimenye. Munyemere tuzamura amaboko, muzamura amaboko yanyu mwese bavandimwe. Haleluya, haleluya. Elisa aramubwira ngo reka kuvuga, muhamagaraze hano. Wowe nimutabishoboye wenda muhamagaraze hano. Muzi ko Elisa atigeze aramuta Namani? Muzi ko batigeze babonana? Muzi ko yamubwiye ngo baramubwiye ngo Namani ageze hanze, umunyashubahiro umusoda akomeye, genda umubwire aje kuri Yorodani yibira inshuro zingahe? Hama biragenda neza. Atatangira kwikomeza. Jewe iwacu dufite inzuzi inzuzi nziza cyane za Efrata. Dufite inzuzi z'iwacu za Efrata. Ije kwibira muri Yorodani kiriya kiziba. Jewe ariho nja. Sinjari kumusoda we. Tuzamuresa amaboko. Haleluya. Haleluya. Waramwo databusha. Iyo akubwira ibintu bikomeye, tibari kubikora. Ntibari kubikora databusha. Iyo akubwira ibintu bikomeye, tibari kubikora. Reka ubwo bujenerali bwawe tugenda twimike turebe, tugende muri cyo kiziba wimike mutura. Haleluya. Iyo nimeze nkaba ntabwo ishobora gitakora nikangwa. Haleluya. Bitabaye nawe ushobora kwitanga imbere. Haleluya. Namani yakijwe n'abantu batatu. Yakijwe n'agakobwa, agihizwa na Elisa, akizwa n'uyu musoda wiwe. Abantu batatu bakontribuye kugira ngo imibembe iva kuri Namani. Elisa, kagakobwa n'uyu musoda, aramubwira ngo nyakubahwa ndakwingize, yega no kwikubita mu mazi, yega nta bintu bakubwiye, nukwidibira rya mbere ukagaruka, ya kabiri turebe ko ibyo bavuze ari ukuri. Haleluya. Iyo ndimeze nkaba ntabwo ishobora kuvuga kitakora nikangwa n'amacu cyangwa imireto. Haleluya. Bitabaye nawe ushobora kwitanga imbere. Haleluya. Ndamubwiza ukwegereye ngo Imana iguhuza n'umuntu w'umumaro. Imana iguhuza n'umuntu w'umumaro. Mu byakozwe n'intumwa 9, bavandimwe ndabanezererewe. Satani yarazi ngo aragira icyo akora, yaratsinzwe. Ishimwe niryo mwambaro wawe, ishimwe niryo buturo bwawe, Mwami Imana. Ishimwe niryo mwambaro wawe, uhoraho. Ishimwe niryo buturo bwawe, Mwami Imana. Ishimwe niryo mwambaro wawe, uhoraho. Ishimwe niryo buturo bwawe. Haleluya. Ishimwe ryanjye siryo yuzuza ishimwe ryawe, n'ubwitaremwe bose bitonda. Ishimwe niryo mwambaro wawe, uhoraho. Ishimwe niryo buturo bwawe. Haleluya. Haleluya. Igice cy'Icyenda umurongo wa 31. Nyarusa muko nyarusa ni huri byakozwe n'intumwa. Mwahageze ntiyagoye kubona.
soma. Nuko ishengero ryose ryariyo hose i Yudaya i Galilaya n'i Samariya rigira amahoro irahangama kandi rigenda ryubaha umwami Yesu rihagarikiwe na mpwemu yera iragwira. Nuko Petero agenda hose amanuka no kubera baba i Luda asangayo umuntu yitwa Aineya yari amaze imyaka 8 avundira mu buriri. Urashobora kumara imyaka 5, imyaka 8, imyaka 3. Haleluya, haleluya. Ndagufite inkuru nziza. Haleluya. Avunda he mu buriri yari amaze imyaka 8 kuvunda kumurumva ko yakazasohoka mwebwe yakazasohoka Oscar mu kirundi kizize nuko yari yarabohewe aho ngaho ingwara iragendera mu boha ariko ahura n'umuntu we ahura n'umuntu akwifurije guhura n'umuntu mu buzima bwawe. Ngogira gute mama we? Petero aramubwira ati Aineya Yesu Kristo aragukijije byuka wizingira ikirago. Aca byuka ko kanya ababiruda ni Saroni bose bamubonye bahindukirira umwami Yesu. Amen. Harabaza utubona bagahindukira umwami Imana. Yaramaze imyaka 8 nta muntu wiwa nta buzima ariko ahura n'umuntu afite imbaraga za mpwemu yera. Aramubwira ngo Aineya we papa we Yesu Kristo aramukijije guhaguruka ngo ababi wabo bamubonye baravuga ngo mu by'ukuri turimba kavezi kavuga ngo hari umugwayi wari umaze imyaka bari kukidendeza kandi ntugende kure ntugende hari vuge gatoya gusa. Yes. Umugwayi wari kukidendezi cyitwa Betesida. Hari umugwayi wari kukidendezi yaramase imyaka 38 abandi bagwayi barasaga bakabashyira muri icyo kidendezi maze yareba hirya no hino bakabona yareba hirya no hino bakabona imbeho yari nyinshi yaramuza ivura izuba Yesu ahageze yitabukira asanga umurwayi ababaye cyane. Yesu amubonye amenya ko amaze igihe kirekire arwaye ati data iyabati baze babona we babundi baterera mu mari baze aramubaza ati ese ufite kwizera aramubwira muri bwa butwari bwe aramubwira muri bwa bushobozi aramubwira muri bwa gukora kwe ati niko rero uburiri bwawe Yesu we urashoboye amakuru nayo tuzamuresa aboko. haleluya. Yaramaze imyaka ingahe? Abi wabo bari baragwashije byari byaranze ariko imyaka 38 ariko gitondo kimwe ngo Yesu arahanyura. Ndakwifurije ngo Yesu anyure iwanyu. Yesu anyure kuri cya kibazo cyawe. Semeni amen. Aramubwira ngo ikorere ikirago cyawe. Ndikorera nta marayika. Ndikorera ndaciye mu ruzi. Oyaye shefu yaje. Ikorere ikirago cyawe. Ikorere ikira. Yesu ahanyuze. Haleluya. Aineya yaramaze imyaka ingahe? Agize gufundira mu buriri. Igitondo kimwe ngo Petero arahanyura aramubwira ngo Aineya we ndakwifurije guhura n'umuntu mumaro.
kavuge ikindi gisomwa tumara dusenge. Umugore witwa umugore w'umushunemu, umugabo we yasigaye ideni, ntawe umuzi mu gitabo cy'abami, yamusigiye ideni, umwishuza ngo araza aramubwira ridwi, aramubwira ngo jewe nta majambo maremare, numva bari abahungu bawe babiri baze kunkorera kuzogeza igihe ideni rishiri, ariko Elisa arahaca. Haleluya, haleluya. Elisa aramubwira mada ufite iki? Aramubwira ngo ufite utuvuta duke twa elayo, genda utire ibivomesho kandi tutire bikeye, ugenda utire. Bene data, uyu mugore bari baje gutora abana be, ariko igitondo kimwe abo mugwiza tunga amavuta, igisagara cyose kikaza kuranguriwe. Imana iguhuze n'umuntu w'umumaro mu buzima bwawe. Amen. Imana iguhuze n'umuntu w'umumaro mu buzima bwawe. Mureke mbabwire abantu bane dukeneye guhura nabo. Abantu bane ndabibabwire bavandimwe, abantu bane. Umuntu wa mbere, Imana iguhuze n'umuntu ashobora kuguhuza n'uwundi. Uyu madame Jeannette arashobora kumbwira ikibazo, Patrick ndakeneye kino kintu ntagifitiye inyishu, ariko jewe kabanziranye n'umuntu mwumvishije afite inyishu. Imana iguhuze n'umuntu ashobora kuguhuza n'uwundi. Ako kantu mwakumvishije? Urashobora kuba ukeneye ikintu jewe singifite iranze, kaba umuntu kugira ngo ugere kuri uwo muntu, n'umuntu twiganye, n'umuntu tuvugana, n'umuntu twandikirana, kumushikira kuri jewe biroroshe, ariko wowe ntubishoboye. Murumvishije? Uyu muntu ndabukwifurije mu izina rya Yesu. Imana urashobora kurondera ikibanza, urashobora kurondera gukorera, urashobora mugabo hagakenera umuntu agushikana hajya ahantu. Ndakwifurije uwo muntu wa mbere. Undi muntu wa mbere, undi muntu wa kabiri ukeneye n'umuntu afise impano, ingabire. Ndagisobanure. Timunezere kubera ingabire zacu. Iyo pastor akubwiye amaherekezo uzubona unezerewe gute? Tuzova kunezerwa. Urakeneye umuntu afise ingabire. Nukuvuga wewe ingabire yawe ntaho ndayikeneye. Urakeneye umuntu afise. Iyo umuntu afise ingabire, ariho sinzi umuntu wavuze kare hano, sinzi umuntu wakuvugisha kare mu mutaraza, ariko arashinga intahe ngene umuntu ashobora kuza hano arushe, aremerewe, adafite ibyizigiro, yashika hano hakagira ingabire zikora, sangabire zakora zikamugira umuntu akaruhuka. Ni sister wacu nani Emerode yarashinze intahe, umunsi umwe yarashinga intahe, yaravuze ngo siko Emerode yaje ngo ngafite agahinda, umubabaro, sito ndakubeshema, umva hariho umubabaro, ndahijya y'umubabaro, yarafite umubabaro, iriya nzobe yari yaraheze, ntawamenya amakuru, irahera, ingabire ziwe ziragenda, araza ashitse hano aravomerwa kubera ingabire zikorera hano. Uyu murabona yera asa neza. Turakeneye abanyengabire mu bantu, dukeneye guhura nabo. Urakeneye guhura n'umuntu afite ingabire. Urashaka kuba uzi gukora ibintu, mugabo ukahura n'umuntu afite ingabire yazo, akaba uyu muntu afite ingabire yo gukora kino kintu, akaguha amaherekezo, akakubwira ngo n'urudandazo uri kurakora, reka jewe ndabigukorere gutya. Ugasanga ndamukiriza ukwegera ngo Imana iguhuze n'umuntu afite ingabire. Haleluya, haleluya. Nakumenye kuva kera, sinigeze mbona igiye wakozwe n'isoni. Urifura mana, ijambo ryawe n'ukuri, ineza yawe itagira umupaka, haleluya, haleluya. Umuntu wa gatatu, Imana izoguhuze n'umuntu afise influence. Uzi ko ushaka kumenyana n'umuntu bagufunga nturare mu gasho kubera uziranye n'abantu. Mwumvishije? Umuntu ariho ushaka guhura n'umuntu waba connected n'umuntu, ugasanga ubuzima bwawe burahindutse. Amen, amen. Oya, naho watoba afite icyo ushaka wewe, kubera influence yiwe nukunda abana n'abantu, ugasanga wewe ugeze ku nyushu yawe. Akantu murakumvishije? Kakane, nimba nabasomera abakobwa n'abahungu bari hano, nabo nabibutse. Urakeneye umuntu agufasha umutwaro wawe.
iki ndagitebyeho gatoya. Urakeneye umuntu agufasha umutwaro wawe. Urakeneye umuntu Iranzi agupfukamira akavuga ngo mana ndasengeye Iranzi ahari hariya muri Rirare mana hari iwabo ndasengeye Iranzi ndamukweresa akarashaka umufiyanse kandi ntari ko aramenye yari none gamana umvirize nimba hari ikintu gikomeye ugomba guheza agaciro n'umuntu ashobora kuzamura ijwi ryawe akarijana ku Mana saa 8 z'ijoro cyangwa saa 6 z'ijoro akavuga ngo mana mfite umuntu semeni amen. Tukeneye abantu muri restaurant gusa bagweza amasalade bijya bihuru bidahiye oya urakeneye n'abandi bantu bakuzamura ijwi ryawe rikaja ku Mana. Ndamukiriza ukwegere ngo Imana iguheze uwo muntu agusengera agufashe umutwaro. Nubona umuntu ukumva umuntu aragusengeye uyu muntu uzomugumeho kuruta wa wundi bakujanye kuri Kiriri Garden muzamuva mwashonje. Umuntu umwe yarasohokanye cyane kuri Kiriri Garden gira ngo ngiye kuryaga nibwo bwamena impageze Nyange yama peza koka yonyine. Oya ariko oya ngomba gusubirayo ridwi koka nukuruka Imana ngomba gusubirayo. Haleluya. Turakeneye umuntu akujana ku Mana n'igihe wewe intege zacitse Imana ikaza yumva ijwi ngo Mana hari umuntu ariko araniha kuguwundi ariko aravuga ngo Mana we bavandimwe murakeneye ba Arona hu muzana tambukano Oscar natuzi wino nawe hano akeneye umugore sha Hallelujah. Bwana sifiwe. Ijambo nararigira Aroni ngo yariko azamura Mose yariko azamura yiwe mwe mwandu bari kumufata none yazamura akaruha semeni amen kugeza igihe huri nandi naro bagafata amaboko bakavuga ngo Mana we kugeza igihe muri uno rugendo muri buno buzima urakeneye abantu bagufata amaboko apana mu mafaranga gusa bakuzamura isengesho rizabicibutse imbere y'Imana. Haleluya. Turakeneye abantu badufata amaboko. Haleluya. Mu bantu usengera umunsi ugira Imana ko Mana we ndakeneye umuntu yoshika amaboko Mana tuza n'uyu muntu Mana azanyibuka mu gihe bimeze nabi azavuge mu izina avuge ngo Mana tuzamuresa amaboko. Haleluya. Haleluya. Turakeneye aba bantu. Murakoze ba papa. Oscar turakeneye aba bantu. Hariyo abantu bafite ibanga, hariyo abantu bafite amabanga, bamenye kino gikogwa. Bafite abantu bakorera kino gikogwa kandi nabo babikora, basenga ariko bakagira abandi bantu. Musengere igikogwa. Ndashimira abasenze bo muri Karumeli. Twebwe tuza saa 5 abandi bakaza saa 8 ibo bashikana mu saa 2. Navuganye na Beninye saa 1:40 ageze muri nosale. Mana guhesagira. Murumvishije saa 1 mwamwe maramuke amugona mamurota ko ifaranga aba iwe yashite hano. Yashite hari agwe n'imvura. Hari agwe n'imvura. Iwe yari yashite hano. Imana ishimwe kubwe. Imana ishimwe kubwa timu yose bashobora guhuza imbere yacu kugira ngo batubere maso. Benedat ico turu no munsi Karumeli hariyo abantu bahagurutse kubwacu. Emerode yavuze ngo numvishe Emerode wavuze ndumva aravuga ngo mureke tso dusengera abarongozi bacu tubasengere tubavuge mu mazina turakeneye amasengesho yanyu. Haleluya. Ntabwo dukeneye ko muzoza muzanga ngo mutaye mutarihe oya murakeneye ko tuva hano munezero muve ngo Mana we ndagushimiye natahaye umutima munezero wanjye shimwe rinuzuye umutima Yesu warakoze wakize amarembo y'urupfu
ishimwe rinyuzuye umutima Yesu warakoze wakize amarembo y'urupfu Yesu warakoze. Haleluya. Imana iguhuze n'abo bantu bane. Amen. Bavande mureke ndababwira ahantu nabwiye impano ingabire urazi gushaka guhura n'umuntu uri kurarira afise ingabire yo kuvuga neza cyangwa gutweza bya bintu byawe byose wamutwara akamuhindura ubusa akakubwira ibizizigiro bizima akagutwenza ukumva uranezerewe. Mana uyu muntu se hari umuntu naho raje gufasha akambwira ngo none turarane ndarara hano wawe ngo none ngwiri hano ngo zanezerwa ngo wumva ngo mukaruhuka ngo nta ngabi hari impano yaravuze Salomo ngo nakabuye iki giciro kinini ngo mu maso y'aho wahasha hose bagira ikiganza cyiza. Ndakwifurije ngo impano yawe ibere umugisha abandi. Impano Imana yago ndamukiriza ukwegera umubwire ngo impano yawe ibere umugisha abandi. Impano yawe ingabire yawe ibere umugisha abandi bagira umugisha kubwiyo mpano. Imana bahezagira. Somera mu gitabo cy'indirimbo za Salomo. Abakobwa bari hano mwumve uwo muntu muhure nawe. Indirimbo za Salomo nyarusa 3 umurongo wa mbere kugeza kuwa 4. Mbabwire dusenge. Mwijoro ndi ku buriri narondeye umutima wanje ukunda. Umva mwabakobwa mwe. Mwijoro ndi ku buriri narondeye umutima wanje ukunda ho. Ndamurondera ndamubura. Aho ndamubura. Ndavuga nti hinge mbyuke ngende mu gisagara mu nzira no muhiyaguye haho. Ndebe ko no kurumva kwize yararyamye nijoro aramubura. Aho aravuga ngo ko namubuze mwijoro reka mbyuke ngende mu gisagara base ndebe ko nohura nawe ahiyaguye aho ndondera umutima wanje ukunda. Naramurondeye ndamubura. Duhura n'abacungera irembo bagendura igisagara. Ndababaza nti mbega mwabonye wa wundi umutima wanje ukunda maze kubarengana gato. Umva hano hari abadamu gusa nta muntu hano ino nini yaranje abadamu hariya maze kubara hano ishyirahamwe ryabo riri hano. Urumva ngo maze kubarengana gato apana kanini maze kurengana abo bantu bose gato mu gitanda mwijoro naramubuze nja mu gisagara ndabura ndamubura ariko ndabarenganye gato. Ndakwifuje ngo Yesu aguhuze n'umuntu wawe yewe umva Jadowe nusohoka hano wamuhura n'uwo muntu mbona umutima wanje ukunda. Aho mbona umutima wanje ukunda. Ngira gute ndamufata nanka kumurekura kugeza aho namushikanye mu nzu ya mama mu nzu y'uwamzaye. Nuko rero kurumva resi nukumufata ndakumurekura ukamumujana neza. Amakuru nayo ndabasenge mpagaze muri no jambo Imana ibahuze n'uyu muntu wanyu. Ndamufata sinamurekura ikizige cyo kurekura. Oya ikizige cyo kurekura. Oya ikizige cyo Imana iguhuze na nimero kurumva mwara. Imana bahezagire. Amen. Pastor ariko arigisha hano ejo n'uyu munsi hari akantu nayishuriwe. Hari abantu bagaze hanze mego bagaca kwinjira hano. Mureke mabwire utuntu tubidashe nayishuriwe. Semeni amen. Ugomba gusenga Imana ikaguhumukaho ubwenge kugira ngo ubane n'ujya muntu. Hari abantu Imana ya connecte irabakonekta neza. Urabona connection bien mugabo kwera kubura ubwenge connection iragenda. Imana iguha ubwenge bwo kuzigama ya connection. Hari umuntu arasho mureke mbabwire idefo ya mbere aba umuntu twebwe tudakunda. Imana ashaka gukonekta n'umuntu uyu munsi akakugira neza ejo akakugira neza hirya yejo ugatangira kumwandikira wewe ntidushaka ko batwa unaniwe gusenga bavandimwe. Hari abantu baronse connection ariko bayitakaje
kubera kutagira ubwenge. Ndakwifurije ubwenge bw'Imana. Imana ni connecta n'umuntu, gira ubwenge bwo kubana nawe. Cyo ni icya kabiri, sengera ijya connection. Apana ngo Mana ndakeneye ibiharage, sengera connection. Ibiharage amatoni ari muri connection. Hari ikintu Imana yambishuriye kuva 2018, kuva 2018. Semeni amen. Imana yanyigishije gusengera n'umwete wanje wose connection fit ku muntu kanaka, umuntu agiriye neza ngabi mbere yuko nja kuryama ntegereza kumuvuga mu izina. Kubera iki? Ndazi neza ko n'Imana yampushe nawe. Murumvishije? Kanyuma dusenge. Ko muranyumva? Kusengera wa muntu Imana yaguhuje nawe. Ntabwo ntiwigire ngurumva ngo dafite mwene ngo umugenzi waje akunda, umugenzi waje reka yo ahubwo akandi pastor uyu muntu mugira ibanga. Uramuririmba se ngo abantu bakene ko mvumba ahubwo fiancé nimubafata mukabajana iwanyu mureke kukwamiriza mutaramenya makuru. Kurumva kwize apana ngo Karumeli yabimenya gukundana naka ataranakwemerera ahubwo kubera gusa agusohokanye hariya muri nani hariya mukabare ko mukanyosha akujanye nahe kwa byisi uragiye kera ngo ubwiye abantu bose murakundana n'umuntu akujanye kwa byisi. Zigama cyangwa kuri stat kuri profile kera urakuze kuri profile kera urandike amajambo oya yewe aba connection Imana yaguhaye tuzuyereka abandi ahubwo uzufukama aho abantu batabona. Ngaha ni mushire kuri profile muzambwira ko izo mara 2026 kihari. Hari abantu Imana yahishuriye kugarda connection. Si wari we wese ubwira ngo uriya muntu n'umugenzi wanjye, si wari we wese ubwira ngo uriya muntu ari cyafashe umuryango wanjye, si wari we wese ubwira oya si wari we wese nk'abantu mucu ubwenge. Pastor yaduhaye ijambo ariko turakeneye ubwenge. Imana ni guhuza n'umuntu, reka kwirirwa umuririmba muri quartier, reka kwirirwa ngo abantu bose bamenye ngo oya itonde Ngoroha gabanya isukari siko bazavuga bajya bahungu. Imana bahezage bera maso connection Imana yaguhaye, bera maso connection Imana yaguhaye. Haleluya. Si ngombwa ko wandikira umuntu connection ya umwanya wose umibite muri aho umeze umwanya wose ngurumva ngo byanze ngo amakara ngo cyangwa ibizi aya reka urasaba amakara akare urasaba amakara inza kayihagarika usaba amakara inza kahagarika kurihira. Ubwo muravyumva neza. Gira ubwenge bwo kugarda connection. Pastor yaduhaye ijambo ryiza Imana hari abantu ubu nyine Imana igiye guconnecta nabo ariko ndabahaye secret. Reka kwiriguririmba wa muntu ngurumva ngo yeme mwitonde jewe hano Imana yarangiriye ubuntu. Dusenge. Haleluya. Senge kumutamuseka tugikuseka. Imana iba connecte. Murakene guhura n'abantu mu maro. Semeni amen. Ariko uyu muntu Janet ndakene kumenya kubana nawe. Nimba ari uyu muntu afite ingabire impano ishobora gukiza ubugingo bwanjye, kene kumenya ngene mbana nawe. Ubwenge. Hari abantu bavandimwe, hari abantu bugururiwe connection ariko no munsi batakizifite ko baravyifuza byaranze. Ndashima Imana umunsi umwe ndi kwa muganga hari kwa David Imana ya connection umukobwa wandiye ibitaro. Nuwo mukobwa pastor nuwo turacyara bagenzi nzagira gukira nkamuhudumiye imisi yose akagenda agatura nyuma y'amezi 5 akamanukira $1,000 kurumva $1,000 wozibona ariko nigitangaza
sinza muvugisha, sinza mubwira ngo umeze gute ng'umugabo, sinza mwivugisha mwivyo. Ndagenda gusa ku Mana ndamusenge nibutse ko yingeze kungirira neza, umwibuke umwuzuza ubwe ajya amasengesho akamucanira. Umukozi w'Imana ngo ugende uca ahantu ngo ari ahantu uzacana hafi ya jardin, ngo uca hafi ya jardin ngo ari akantu ndagira ngo papa idolari igihumbi en fait ndababwiye kana kararo kubera iki, kugira ngo mwumve neza. Sinza mubwira ngo meze gute, sinyo kora ikosa yo kumubwira ngo sindari inzu ndabucyo minervale zaba iryo kosa sinorikora, mfite uwo mbwira. Haleluya. Iyo namenye kubwira uriya azashama connection mfite. Haleluya. Hari igihe tubura ubwenge ugasanga kurasabiriza none kondition zose zikugara. Telefone ngo nende ukamuvuza radio gusa ukabona n'umuntu akwandikira. Radio ya radio za Kabondo ukumva amakuru papa ikamizima ngo pa ukabona n'umuntu agwa telefone. Connection warazishe wenyine. Muhaguruke dusenge, muhaguruke ibindi sobananyesho. Shimwe niryo mwambaro wawe uhoraho, ishimwe niryo buturo bwawe, ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho, ishimwe niryo buturo bwawe mwami Imana, ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho, ishimwe niryo buturo bwawe mwami Imana, ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho, ishimwe niryo buturo bwawe. Haleluya. Iyo turi hano materaniro, umuntu hano afite ama connection hano, umuntu dufite ama connection hano, umuntu arashaka kuba afite abagenzi hano, sikoska hano twahura hano materaniro ukamumura musango bite ngo sawa, abantu bakavuga ngo timuziranye naho kumbe n'umuntu wiriye indani iriya muzamuvugana amasaha menshi, ariko hano mu bantu ndarwa kwereka ko muziranye. Aho wewe nimba ari connection Imana yaguha ukamumwisiritaho no gusohoka mpaka musohokane no itonde tiwonone connection yawe hano mu bantu muraho neza mwavuse neza, genda tambuka genda, ibindi birakwiye, telefone zirahari, amamega arahari. Dusenge. Imana turase ibintu bibiri, Imana iguconnecta n'umuntu. Icya kabiri, Imana iguha ubwenge bwo kubana nawe. Ibindi turaza kubandaniriza muhira. Data mu izina rya Yesu, uduconnecta n'abantu twifuza guhura nabo. Hari abantu twifuza guhura nabo Mana. Hari abantu twifuza guhura nabo mu buzima bwacu. Hallelujah. Glory to Jesus. Hari abantu twifuza guhura nabo mu buzima bwacu. Mana yacu, uduconnecte n'aba bantu Mana. Hari abantu, haleluya. Hari abantu Mana, hari abajene, hari abahungu n'abakobwa bifuza guhura n'ababo Mana. Barifuza guhura n'uyu muntu Mwami. Haleluya. Hari abantu dukeneye guhura nabo kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke. Haleluya. Mu izina rya Kristo Yesu, uduha ubwenge Mana, uduha ubwenge bwo kumenya kuzigama ino connection. Uduha ubwenge Mana, uduha ubwenge Mana. Turakeneye ubwenge bw'Imana, turakeneye ubwenge bwawe Mana. Urakoze mu izina rya Yesu Mwami wacu, amen. Dukomere Imana amashyi ye. Ariko ye